Normal kenyam ka nas dial content barwani lingwasme ka Nuer online TV channel and mandu ni sham kosnyak mle anong rwani gwasme. Tega tibi kon ka lat ka jen lerme ban right kitin kon lat Caribbean and biya kamal. Ban right katin chit wogan wale. Report ban lingwas ban right ka kwi recommend lero da doro shal kamo ulang ban right kwide tega jo me sha gor gwaz me gor ben nyaga ye ken be kwini den bi ajeling be jalat ben ko do dan cha don ke kon to kon ke bon mishal ke gangdoor kiir protection unit mitre we dan dor shal kamo ulang ken nasr keri pore chanon gwase me wa gangdoor kiir ken sharo de realika ko biken wer biken ka gang wa ken bok aware ka do badana wa jen jang ka jador shal ka mo e balet ko jang wa charen realika lung no keri pore chanon gwase me wa dinka militia wa secretly shikro realika and wo biken e ko na tela civiliani dor shal ka mo Doma payam ko lang county we can kamak waken shakanen shiga dwalong dor chal kame gala shal kane luindeng yuel but information chakol nong gwas me la information mo gwa ba queen weri che jeg de oja dara gwa ko benyo yekel wa jang chare ya like ni ya like medit long ala bon medit no shikana gorno bukuren mat ken dial kel ketet ala bon shal ka agwelek force ban men chukula to gene men kwale chole ler megwa jala no ne ti shal ka agwelek force ti te pin wudo me shal ka me Johnson lo jara medane cha jako der disarmament der jo la dor shal ke me nasr kene wulang do der men wa der ke ke dio je chikon lingo gwanu achanga ni gwaze take document chatin ki rameda ne go document chate tin mi ati ya ti je no kene te kwa nang ka nasr ken keneti lat keno ken chike de SSPDF it ka gwelek force it ka bishop force wa ken painkin watching a part of SSPDF, but she young la rune SSPDF nigga gwase dan she kennedy shalgati agwele force kana bishop for the chakamat ray buna SSPDF chaga integrated misha na integrated chaga dele nyo misha ke no agwelek ke chaga dele shol ba bishop a bishop force ke militia ni njane the shalgati agwele force ke ngene 10 okay channel right coming on show the lad gwase keri pore ya no gwaz me ko kon link tin tama ano she tat chala de no ken charo ya chala jang cha je lukaken so jen man da de yen ling gwaz me man chalu gene wane ritual ga ti jang den wana mo waken cha je guru buren mat kel ke ne ritual ga tini tat ala gwelek force but she agwelek force you can look kwa mdid mailing agwelek force kwa la ngada kan no ba ko look kor bika we biken Doma payam biken odek biken nasir biken odek she agwelek force na yela ka jog tara kan shi ne we ka kor jan korun kan war shi ne uten kan na me a case muloni yakake kan ko la nuari ko yen shao ken shaga nang dan chi ko ban chi ko kun chi banang so chwa ne get involved so she agwelek force kan logo no wuga kor wuga nyen kan ware dor shal keme Doma payam ko ngay kan mod ngay kan no dor betet ko re shal kati gangdoor kiir wa ken chicken dier kan ran ti ben buga dil nyen keje akane te ko ne wa jan wa kanang no wa kur ke kan de ko de buka pan ane di shal gati de ne SSPDF so right now na me information mi chano no di shal gati din kangok okay gur ken ode ken agwelek force de ken matre kur dana to kam nuer ken jang ki kam nen nuer kon tere which ke Doma ken jang den content chal ke din ka ngok community so gur ken ku ken ideal ku ken involve ba ku ne me yi dungne ne dial but chijen
Would shall get Sholton by local right now, Quid me while let it show a lot. Sholton ba lok jen ramkel kanetin kononun kedini waje ramadan la do de ne ti chalka gwele force de ko kor de kan yin kan wer bata jogono na me a communal fighting, so we will not get involved ne ko chala gwele force cha jo mo cha la kan wo shine roda be get involved la de dundun kan were so na me chala gwele force cha ngogwal yak cha ga jogono no chine bu wen mon kan chine bu nyin kan were Kenichine bu ka intercommunal conflict kam jikeng Canadian kangok. Yenam nye yen ngok lwal yang nye yen kanede konente ka Doma ki ka ulang nye ke alamulo ni ye. Ko ngai kone cha kum ko mi kume bokare nyal. Kume kirmu yadit. Mi se dil bokare nyal. Chimesha bongne kenyam. Nyu da jeno ken cha sai cha jete go ready. Yala kam nuori kane kume kanetin kone shalkati jang but again we linga tema ana si teatika laro no ameno ko michal doctor ko nyala roj mala na la no ria kudene chiang right now ka live video mute tin jala do no chine go big ne get involved a jenene ne me dan me chia nuer me chia kan ken yena condemn ken laro michal da jang ka mo mi jia ko sha hok nuer anang chu nuer yo ken but right now mi chu nuer okay lo kanene mishi go kuno kan yene ko la jang shala bino no guri no yen ni kan nuare ka sha o ke nangane ku na la turno ko ka condemn e ko shi go ko shi kan nan ma ka yen to go mo in the first place so you want a drag into your mess don joran tala den wudi shal ka me doctor ko right now kala do agwele for selm gwabu goten shi kan ko gotel gwabu goten so they have to stay protecting our community jen joran kala no ngai kondiala agwelek ku set manantike okay a channel right ke report channel ngwat me ka malakal dio je ci kon me ci to malakal dio channeling so rami kenneling den be nywa ka jikel bone no rege dan ci to dor shal ka men wonene am shal ka men malakal ne te ga korm ci to tin dio je chanen but jen kwal gi jeno she kor ko me ci roda lat no na kanene tin kon e wa e tandie ne kanwari tandien dongde ka tet wajiga na nyurka ka joda na shalat and then when mo shwana shwaka bar no so che jojo gwano che tikane timote cha bar re dwar shalke me malakal lo malakal right now wa chagwa so ke report cha no ngwas me wanetin content rakapin tinakana ka malakal ne ri jiga ne kan maskin ke shai ke tiga t place they were taking race tita tantin wote wa churani benga maide ka tunga na mai ka barana mishi report ya ben tema ka joda na chalat gwasme ne kon la ted iter la do ne din kon kwa na target gwasmo keni chuchal kati jang kan din kon na kan wari so ka malakal gwasmo ken na me tel munang netin ko jine tikel kan wari of course ne cha ne matare ring commission editin ka ta da na ngai keje but right now che jojo gwano di la ne chuchal kati jang gorkono mat kenne kare kienen kon let kenke ja jomo cha jala so akwiri me dan jitu me change me cha na cha bar within the market kamalakal cause malakal right now de kon la no she self anymore kene kon la ne kon acheng men tegeten ku goteten be ko just tina tegeten so ne me dara la mu we kayya so on dor chol kon me ngo Doma payam ka wulang la ne di shalgati gangdoor kiir protection unit wa ken jigante ngai ko dinka militia wa ko rodin mobilize ka beka but chala do no shine ko ne chala golek force ken look so ne de ben gwada mo bala ne ko la bushok ken SSPDF ken ko banwer ba ka mak so ne me de tin chirma ngai ko no laka ke ne tin kontin la tila SSPDF lera kula wakan wardi alkajo dan shanu gwas me wa widuna da shunga gweje goten kontin beketin na chalar bono dong mide ka loga netin kon lan wer waya mi bade ka neti chalgati gangdoor kiir de kan kalog dara la magwalong ka jo cheling mi chalke gangdoor kiirene kana wa a small group of people ishare aleka alaken nget kan rodien waken chikeren mobilize no kanede mo ba community baje gang which can waken chikala do gwa ba dag la we ka bikena mo bikena dag la to
and what the kind plan and book with him be dak jen plan dien so chi gane dia la gangdoor kira wa specific group michoro realeka kata dan shalat keje okay kata dan chi to keje right now group mo ken jen shalat do jen group e dan chi jien ka chok chako kanok ti 5000 dor shal ka ma dong no gwadi ci ko je tokten wa kene de ton right now ken ok kwala bugoro nanga ke nyoko jang ka jang me dan ci kan ok kan okan dor shal ka modom payam ter me chala ci na nek teram ci condemn right now ku na pressure no kwa men chala Nuer kwa condemn so nereti use can ni siasa code gor kan no de kan ko gwada mi but yene de ka border ci ade goro biya gwai kene kun ko on border mo tin wer min jenten ka dong ci jangi kan bi min jenten but problem jenen mu dong bi rek bi lat ke your neighbor ngede no me in return be larik ba me bile to keji so gor je de ran der watch out so ne me a report mi sha no mu de kon di altik linkten ka ta dan ci ben kejen so jenda na gore de nyaka kon kel bana wo gangdoor kiir watele kare teken kalwang garodin so they don't care about anybody long karodian ka joran chala de gwas men but bi ngaje no ne recting one ka beni so di yente ka ngaje no kodi antam chikon di ala ngaje no te ka tun wante lat karodian re wujamo and then mediyana ngaj ba ti dial te ka la wer nang yo ba go nang do dakro ma char te kare ka jangla ka to in the first place you know na me be jelong bone okay one ka la radian gwasme na me bala update no so update me mugor banyo ya kele dio je ci kon dial te ka ngaj te ka jomo chalat ka ku ma spela yo tintere wiki son equatoria anu ken shika ti ki chetegane di chirorian watch ka jo chalat gwas me ki son equatoria which I'm about to share with you no daro shal como eastern equatoria chala no deni tiki na dangro tila deni spela yo shika ti shika we ka deni as pdf but na me ka che report me ka che report me talk but chala ke social media amani radio tamazuch many radio ni ko ken chala tin ko those are the verified information lan ngak lan ka jiktin shang so me sheje ga radio gwat me lan be ke report me sheje ka kan den be ko lubno gwas me yo bela cross check kane kon ka gwada na chitok so negative dia lan ala ta me da ta do dia dan dong de rande linge but na me report ya no ngala de GSSPDF tele SPLIO tele je commentin tel mi jikalat ke kwide ba de wuri shal ke lo bongane okay je Ramadan roch je Ramadan la do to si de ni chogwe kin dang ro tela de ni SPLIO shikati ai shikawe ka pardian ke party kirmi yadit re wichin gidimi lana me be ka kor ke me da ne shedol ka community jo ka ngane no yen ngum ku yen SPLIO ku in support ke je SPLIO e dung family e dung Nuer cause ngai kona la mindset dien micha real ko de kirmi yadit ko be gorno be ne de kontela ji ko tora be widen be ga yarano so we ka SPLIO e dung Nuer ten Nuer ten karodien antele yen anen tamisha ran a point ba we ra more Nuer ba telena so metelena de ngulele na jeno de yen ne kunu kon de kwan de ka kwan chet ka mo natenelo yerta me akwer so jeram dan kuna point ban so me jeram mo changet no de kula kwanye de kwanye ji ko jin bi party policy bi jago kina chi bi betray che me chine de ti ande ne di kina dangro but information cha no in reality jene atel ne di kin dangro ti chi defect waken kanete kon la kwar ka rudi ne ken jeti I choose the rest of the people wa kare ro men kan mi kan la jonye no en binele right kan ne ko tintire ro ko bine ga jogo no bi adawit la kon biladeka so ala ken ne ti ka jimet by the way these are the people tin no kan kon karwa tan din gor kan gwam tel kon cikan da tan okay abate ga tani ne lo ne jeno bi kan community dien bi kan gang ko bi ga yet ke kum kirm yadit kirme yadi dien bi dien ga je bi dien jagalon ko right now jen che enemy ni che create everywhere tele gwam kan che take enemy tin kodi ram wala kwer mi che corrupt ray which ka South Sudan kwer medit biti ka rundial right now ke 2011 ni me da na sha independent charge ko jen kana vote ka kwide ni me da lat kan independent no South Sudanese ke chun ko rodin to a chune dia vote and vote mo point de chuna yu kwan she kem yadit kwan kamo kwan no na chun ko rodin la South Sudan karwade but after that and then the election they couldn't yomulat ke 2015 then when much kir gije no okay and cha look cha nyir ka quick corruption in kon lat karode when obak kwarbe je kep ko bom
That is the reason why nen kir mi yadi den tam jenengu kwar shumene wale ko dwala ke election la chora kwanye be mu ka gwat be chora kwanye be wo be chora den be nyoko let goste. So this rotation, this recycling be chora wo be nyoko luni changa pay don jiran pay nan ke jok ka be nyoko lo ma jen a systematic way melalat ke ne ko la dictatorship ne re ti la ke nyala kana let ko lo kanu bran be chongaram kel. Okay, ko mi chonga je ba nganga be ji jojira man so men takto use kir mi yadi de ba je kwan ka joje jiru bi ko ngaje no teli rot ti ke bol mel le ga tame wala che bol mel che use che mo ya kwak dial che mo ke yo dial billion of dollar take ka wudi shal go me bol mel ban me chi kir mi yadi de ngaje no there's something wrong ngi en me chalat che gu je no wudi shal ka me bol mel ba dil jen kwara ko bol mel che wona ko de take a team gor kan de ku de kan latkel de kir mi yadi de je joirar jen plan dan led and plan point jen kir mi yadi tar yu nyom gorom okay bol mel she kam you tungwan eno led por jengne you know kacha kan chikeling kan por jeng to tiken k billion of US dollar por jeng to tiken k billion of US dollar ka wega ga pocket kir mi yadi kan je duaren je ka jen mishal ka dut self kir mi yadi de a part of this corruption team memelar ke jeno jene ram go atege male let ken ke tor ke je ne dial no ko gora no run baji no ka adut ba che corruption ka nga chit ka gwan ke dial ti ki tingaike me ya kam por jeng ne kir nan wuri shala bol me kir mi yadi kurun diala to den ngane don charge trust rate nani mi sha information cha ko likaw den do take a billion of US dollar to chibat de la nanga ba lat ka private company ka Dubai kan gote ko ken dialati jen ku lene no me charge kule likaw je United Nation jen kule to ko ba bol mel ba je yorara ko be investigation be jalat ko gor je no ko sure ko je clear out you want to clear out his name on this corruption list balenge je kim yadi de jen sure nyam ta nyam okay mer kule te ka neka ten mi jidin mirtin ko jen chere ka cartel rami mo mela sure ki mi ji corrupt la da kunya nega de bikin corruption ga lat kel but bene to ba ka kulu ya jag bu kulu ya penrich ba kula do daramdi gwade dan chala do meche ngai na je corrupt mi chala je warga gorno yodi ala kon ci bat nu nga ka loje ka jok lakshi ke nyin do aren kim yadit ka nyin country ka en economy ko collapse ko corruption dan latke e kim yadit ken je do ar je kan ne dial let ka finance kan dial keneka me ngaje no ci yo chot pingwa la latke latke investigation ko yo mi cha no la investigation la latke then yo bu ken to from there mi ngaje no ngaga ci yur ngwan ci ko kwalato then ba ji joirar ba gu je no e kim ya de la accountability ken de kon je corrupt je no ko no la je no me cha ti no why do you keep on degrading out people yo jena you reshuffle them, you reshuffle the seniors, government officials. When I'm still looking for solution up to when. So kid me yadi jajak. So kore jaga linkon ngati intama shit kumejala jaga kui Eastern Equatoria to chala 2,000 people shi defect tara keliwe kajenmen. Eastern Equatoria na dor ngure take threat. Jenta danten. So kore tan woni kan kawo. Especially ko lat ko den tam ben en Eastern Equatoria wa korche tokten wat ban report ban yo jekka jen la rado dien ban yo ban nyok. So again na go de nyoy kel na me en ban chongo gwasum bu kono nyogoro jek ka le radien be ataka mal babay.